kami akan menjelaskan untuk persiapan motor buat Aventur. Tentunya untuk Aventur kan motor harus standar. Mungkin untuk mulai dokumen motor harus standar. Terus lampu-lampu sen, spion itu harus standar, ada plat nomornya juga, pokoknya motor yang legal. Dan sebelum kita untuk riding, biasanya kita harus cek kondisi motor fisiknya. Pertama fisiknya dulu, setelah fisik udah selesai, kita cek satu persatu apa aja yang harus di maintenance. Tentunya untuk Aventur motor harus minimal 80% kondisinya bagus. Pertama yang kita cek pengereman kayak kampas rem harus kita cek, karena kampas rem itu lebih utama. Kalau nggak ada remnya kita bisa jungkir balik nanti. Kampas rem depan belakang kita harus cek kondisinya, itu harus 80% juga, karena itu resikonya sangat fatal kalau kampas rem tidak fungsi maksimal. Setelah itu kita bisa cek lagi rantai. Nah, rantai ini kondisi juga minimal 80%. Rantai harus kita cek kondisinya. Kalau enggak 80%, saran saya enggak usah dipakai, harus tukar. Setelah rantai, roda juga utama. Roda kondisi 80%, depan belakang harus bagus juga. Dan itu untuk menunjang kita jalan, apalagi mungkin riding kita bisa 1-2 hari atau mungkin 1 minggu. Dan untuk selanjutnya perlengkapan lampu-lampu ya. Lampu-lampu yang utama lampu kepala. Lampu kepala kan lampu untuk kita jalan waktu malam, dan juga ada lampu sorot. Mungkin kalau kita waktu itu mungkin pas kabut siang atau malam, itu lampu sorot sangat penting. Dan memang harus ada, kalau di Aventur lampu sorot itu penting juga. Yang selanjutnya lampu sen juga harus ada juga dan harus aktif juga, karena Aventur harus safety riding juga sih yang terpenting. Dan habis itu untuk bagian mesin itu kita kategori servis ringan. Kalau memang motor kondisi 80% kita harus servis ringan, terutama karburator. Mungkin kita harus fase karburatornya. Habis karburator kita bisa cek filter udara kita cek, kita lihat kondisinya juga. Kalau nggak memungkinkan kita harus ganti juga. Habis itu kita cek oli kita harus cek. Oli itu biasanya sih kalau kita mau Aventur ya, pertama oli harus ganti. Kalau ngikut standarnya sih maksimal 1500 harus ganti oli. Terus air radiator juga, itu penting juga, kita harus cek air radiator. Lebih penting lagi ini harus ganti kalau kita mau Aventur. Habis itu kayak busi itu juga harus kita cek, dan kita harus ganti kalau memang diperlukan. Dan mungkin itu aja sih untuk maintenance dan persiapan prepare motor. Dan terutama sama itu kondisi fisik, mental, juga psikologi sang rider itu memang harus benar-benar sehat ya, jangan sampai kondisi nggak sehat atau kurang fit untuk persiapan Aventur. Oke, terima kasih, salam gaspol.
Ao cara tu kuliton kuna ba existência load. Load ni existência ni existência lolos oficialmente ni é 2018, mas antes be grupo load existe, né Timoruan sirne be ia paixão ba motor e espírito aventureiro ni halibur malu luktian. Halibur malu começa lá e explora Timor ni fura sira, safatin fura sira, ba visita comunidade sira área rural. Então iniciativa ida ne halo membro lorico sira hotu atau hari pia grupo ida sana sumbrina, maka hari load. Então oficialmente load ni existência mas kusi 2018. E 2018 toma em lorna atividade lubu kida maka load halo, mas be ninia icon ne amila halai seso ton husi aventureiro e solidariedade. Amila halai doklio, mas espírito aventureiro mak sai topulio. Então bem ami halo atividade sira aventura, amila ho motor. Bahia área rural sira, ami visita fatin turismo sira, ami visita comunidade sira área rural, mas bem ami motor ami kesi sasan sira. Hodi ami fahe ho comunidade sira. Kata ami halo ami viagem ira ni ami halo solo. Ami fahe ami solo, o ema nebe ami soro iha dalan sira. Além ami fahe ami solo, ami mo sakarak explora ami gosto aventureiro. Então explora ami gosto aventureiro, mak ami harian sa medan sira nebe mak extremo ituan. Sa dalan antigo sira nebe mak ema la quase la usa ona, ema la liu, ou iha dalan sira nebe mak sabe, ema nunca liu dalan phone, ami explora o motor. Desafios lubu kita me sorry situação sira nessa nemos irane exige a minha unidade no solidariedade a minha tulun malu kata banhira ami lau he dalam membro lorico ida hetan dificuldade ka hetan desafios membro lorico sira hotu sente hotu tem que ajuda a hotu sente kata ida moras hotu moras ida kanek hotu kanek ida hamlah hotu hamlah ne banhira ami tun iha medan sira be extremo liu. E amimos halo atividade sira que hansa obra físico, a minha cara rai dani hanisa memória, ba atividade sira rola parte atividade sira load nian. Então ami halo construção físico iha ersoi, iha nino Coni Santana ni super fatin, ami ajuda a comunidade sira ba, consegue hari escola infantil ida que processo de construção lá o hela. E atividade seluk nebe ami halo mos hakara ami sai modelo ba grupo motor sira Timor Laran. Hansa idamos atau garante unidade entre Timoruan sira nebe mak iha paixão ba motor. Então ami evento ida nebe ami hanaran dalam bailara, ne ami sempre organiza iha de 3 de março, iha âmbito comemoração loron veterano sirnian. E ida ne ami envolve grupo motor barbarak. E ami convida sira hotu atau explora gosto aventureiro, sabores su aventura ne. Ami halima tahu, ami tama motanaran, tama ilaran, e motor faila, motor mono, situação sirne mak halo ami senti ne gosto aventureiro e momento sire. E danemos atu exige ema sirne be bem se gosta gas motor nakar motor mas atu hanorin kata se cara atu gas motor ka atu nakar motor ne fatini laus halo barulho de laran, halo distúrbio a cidade laran, halo ema la hakmatek e halo engarrafamento hansa macet e de laran e moço acidente barbarak mas se cara atu explora hansa gosto be cara nakar motor ne ita sai bailaran. Nemak termo ne be bem usa kata mau se cidade laran e fui que hailaran. Ida nemak termo nebe ami bye nusa.
Load iha evento bara-barak, mas husi importantes eventos siranemos, atau garante relação dia, relação mawali entre grupo motor Load Rasi ou grupo motor Sira Selo. Asa timoruan sira nebema iha paisa mo grupo motor Sira. A minha relação dia com esse grupo motor Sira hanesan ATC, Aileu Trail Club, colega Sira husi KCD, husi KNDTL, husi MCL, husi Sira motor bot, Sira tim Karau Timor, que é motor ko CC bot. Ami involve Sira atividade nebe ami hanaran dalam bailaran. Atividade idane ne fating nebe ami hili ni hansa extremo ituan, enduro ia termo inglês embolo enduro sport. E ami foti, pronto, ami nem laos hardly, laos ito toran li, mas bele categoria semi hard. Só foi ton, mas semi hard. Kata ema nebe rola parte evento ni, ema ne precisa primeiro, ni físico tem que dia, ni tem que ni be espírito ba motor ne tem que ia ni skill, ni ia be adrenalin motor isa ko na soro be. Masa tahu rai nam doras, pois tama he motalaran e halima drift tuan, pois se torre dalang ati mesmo precisa tem que fila ne tem que usar dia be skill isa makatu fila, se sai be rainaruk sira makbe. Motor tem que força para sai, ne tem que usar skill para sai. Ne ami envolve grupo motor sira hoto. Laos e DBAD. Ami evento ida dalam ba liberdade. Ne ami celebre âmbito comemoração be loron 20 de agosto loron Valentil Sirnian, 30 de agosto loron referendo, consulta popular, o 4 de setembro nunar loron resultado do referendo. Então âmbito loron importante tolo ne ami halo pacote mak ami evento naran dalam ba liberdade. Depois ami convida grupo motor sira de participa. Ninia kategoria ne soin. Nemos kategoria sa enduro soft, enduro ne vemak latona limas. Ami lori ema ne veha karak motor. Ba koko atu pratique ne skill sira kono ba motor. Hasa ni koko insama katu bele. Por se liuba mak aida latang hela insama ni hodi motor bele hakur liwai ne. Se kua kia oin insama ne bele usa ni skill atu bele ultrapassa kua kia ne. Então, idane ami integra a minha atividade de esporte, ami integra a atividade de rua ne. E idane mos, nem hate tu ulu kono kata ne hakesi relação mawali entre grupo motor sira e Timor Lara. E além idane mak ami explora ami nia gosto aventureiro sira. Hansa wahin dehan kata ami lau fatin turismo sira, ami explora ami nia gosto aventureiro. Ami explora sítios turismo sira, ami explora. E ami update bebê que ami nia página Facebook no Instagram, que ami update bebê. E idane mos valor promoção ida nebe ami halo ba Timor atau promove Timor Leste nia fatin turismo, Timor Leste nia fatin história, Timor Leste nia relação social, sociedade Timor nia moris lor ami fai, ami compartilha. E ami nia página sira ida nemak evento importante nebe mak ami halo, ne ami integra ami nia membro Load Traffic det, mak belo la parte grupo selo ne hola parte ami evento rua selo mak da DBA ou DBL ami envolve grupo em grupo motor, grupo careta ou indivíduo sir ne hakar hola parte motor ne ami evento rua selo mak dalam bailaran, dalam liberdade, dalam solidariedade, evento ne ami sempre halamos, mas dalam memória o Christmas ride ne especialmente ba ami grupo Lorico Adventure Red. E membro Lorico Adventure sira ou família Lorico Adventure sira mak hola parte ami evento idane. Haunia interessante teve tama ya load tamba load ni halai liuba aventura nomos halasam caridade e depois haumos o vídeo ni baijane nomos depois de hau tama tia load no colega sira ami lao haleu por volta Timor durante ami lao haleu Timor desafio saya makam Asuru pessoalmente bahau Asuru liuma wanghira ami lao ya raifui kruma, motor at o roda kua kruma. Laos bahaudet balo kolega lurik sira hotu. Se magni motor at ami hotu tu sinti hotu. Dala rumah atia raifui laiha umai da bisikia estrada dalan ibu. Ami desarasca e começam já para resolver motores saiu se fati neve acontecimento ba. Depois de né desafio oi makami hasuru liliu mak ami lau cada vez buka dalan lahetan igane cada vez ami kontak tu lorik sir seluk nebe standby ya dili no sira buka dalan
o im liu sene idane ma kami asuru iha teritori la ami lao Haleu Timor ne. Sentimento haunia wenhira ami lao lao aventur sinto contente o orgulho tebes tamba lao ba fatine be ami tesedau sente atu to heneba mas be ita lao to heneba no hare buat phone. Primeira vez ao envolver lot ami lao ba fatin ida ia leu fatin extreme tuan ne au foi pela primeira vez lao ba tuir evento ne no au heta desastre monu haunia kuplin to artia depois de ne colega sira como lao mutu colega sira resolve haunia problema de basuro yang kuplin toar se resolve duni amba visita bemana sida ia leu neba. Depois de né, ita envolve ya aventureiro né. Nini dia mak ita heta mawalin dia, banhira ita heta problema rumah ia dalam, ita sempre ajuda malu, ijane mak mawalin kesi malu meti marjane. Antes que eu tama ia lot, primeira vez colega sira loriku tesau. Wensa haunia espiritu ajuda malu hansa sira koko hau quase que tinan ida hau tama ia fevereiro 2018 mas ne sedak tama ia membro lot los ne sira sei koko hau tama to novembro hampir tinan ida hansa ne mak hau sai lot legal sai membro lot legal tama lot nia kriteria ne makan se ohine laos recruta ema arbiru significa laos dean ema maya tu halo grupo ida laos ia tamatian dia yang kada haune grupo ida ne mai be ita tem ser hadomi grupo ida ne ita label dan oh hau ba grupo ida ne mas loroni o hareba evento o fati tempo rame ma kita bo tu ne laos den grupo laos den ita hadomi grupo ita tem ser investe ituan ba grupo crescer que laos investe osan que investe material investe ne tempo neti que tuan ba itne grupo ne. Anesan lot agora rau kami cada semana ami encontro. Cada semana ira ami encontro ali da Hasoro Malo. Aí de nema kita de investe itu ante tempo ba no grupo. Obrigado pela oportunidade. Ao envolve a Lorico Adventure Laut Timor-Leste, a si início queda, mudar membro fundador da Hutu e 2018. E razão também será que ao simu convite a tu hola parte da Lorico Adventure, também narang nedune, narang Lorico, narang inda que tur ni harek, tur história Timornya sagrado tebes, narang nebe liga bahasa insira. Ita saiu história funu barak nian tamane ma haumos nudar geração funu ainda usi abo do movitero ser ne tempo quedan hawa cara que envolve a Lorico Adventure e liga baskil hau conhecimento ba motor menos tebes lideu quando mo anhira motorat hau so garantia lori ba bengkel mai be haunia skill ira be ke hauni kolega sira interesse odi car meeting hau mos ia lot tamba hau gosta lau kalang e hamos mas que la reconhecimento ba motor me hau gosta lau aventura ba Fatim Barbara beliwi ha hanin municipal ara ia manfa ne dune kona ba sabores husi aventura ne rasik maka primeiro ita soru Fatim Fong hetam Fatim Fong la presija tu hakat ba Raiseluk ha husit nya rai rasik dune e ha soru mos ema Fong ema que la conhece atu haturu ba mundo kata ita Timor ne ema hospitalidade makas lau ba ne beret te respeito malu complementa malu foham nasa ba malu ne hane sabores ir nebe ita hetan durante aventura se susi ne maka liga ba turismo te sempre hetan Fatim nebe furak nebe ke ia ema aventureiro ema turista barak haseli fuang kata iha Fatim nebe ke atu ba asesu araska o dalang ne atep tebes mai be ihe ne kotuk ne sempre Fatim nebe furak paisagem nebe furak idane hane sang sabores o saya mak hau hetan durante halau
atividades aventureiros. E com o envolvimento é mototo bele halau aventureiro calai, ao sinti bele depende ba emanihen espírito calai, liga ba skill, haremos banini recurso, se nie motor nível halau aventureiro. Às vezes laudet viagem, por exemplo, Husidili, também a maioria é mesa forroan, laudet ba ita ni município mos, ita hetang sentimento em laos lahanesang hansa babain talau, sempre ia experiência fong, nem nudar buat tidak que ema hetang o hira ni halau viagem ou halau aventura. Mas be a tua aventura ida dia clio, tem que ir preparação e tem que ir target mos, tem que buka tempo, precisa recurso, osang itu amos, aturan double dificuldade ia fatin rumah ou durante itania viagem. Ao tene kata itni rai ohin loron liberdade ona, ita livre atu lawan bedet, narang kata ita lao, ita ia itania objetivo, e ita la halo ba tanto natureza, tanto ba ema rumah, ou ita la estraga buat rumah. Então, neta sempre ia hanoing mos, neduni durante hau ni experiência lao kalan, buat hirak nehotu, hanung kehetan dificuldades. Incluímos wanghira amilau programa Lurico Adventure ne hanesan dalam bailaran, dalam ba liberdade, dalam ba memória, nebeke lau duração basic semana rua tolo, foi fila mai uma. Família sirmos sempre acompanha ite oração e tarasikmos fier usit nya angkatak fier ba maroma, fier ba natureza rasik, ida nebeke ia natureza larang composto si itni umalisan, itni mati bian sira sai fala anjo dogo arba ita. E wanhira ita lau ba nebedet, ho intensão nebediak, ita ni dalang sempre nakloke e sempre hetang na Roma. Hili motor trail tambah quase tenia estrada siria hari rurais né quase dalang extremely dalang off-road, então itu usa motor né memang bem então quase kita estraga motor, então kita tem que usar motor trail hatu bele ba fating tambah fating kita tem fating turismo di Timor né dalang atau sesu dalam bane quase que la dia ko dalang off-road, então kita ili motor trail parodita atau ba fatin turismo ya nevedet conforme itnia cara. Hauni anoing kona ba aventura ne moto tu bele. Importante mak ni espiritu duni ni hobi duni parodi bele. Tuir be vida aventura ne. Tam seni la be espiritu aventurero ta quando ni ba fatin nebe mak ang fatin dalam rumah fatin nebe ke extremely antau ni toen ban isim baru kona tama. Ni la espiritu. Quando ite espiritu, então pating ne memang kita karak bani te tengki to anta te tengki to dun. Tamba ite yo binu ni. Durante envolve ya grupo Lurico Adventure. E ami quando halo atividade aventura ne ambil lança exemplo lava município ida. E a minha atividade ne ami incluímos o faibe samba lavar sira estrada ibu. Nessa lavar sira quando ami lá maquetan lavar sira estrada então ami faz presente balba sira e o município ne vema que potencial lançar turismo então banava então quando ami liu ba maquetan lavar sira mas dura tempo pois ami seba visita falei fating ne vema ami atuba então visita te fating ne e tofal kalang ami tem que toba no fating ne vema karak exemplo saya marobo karik tambah baris dia bemanas marobo di kalang ne karas kami toba dunia marobo tambah ya kalang kita label halo movement tambah kita mesti safety ride itu tambah ya tempo kalang kami halo aventura ne ya tempo ne memang kan fin de semana ya quando ambilao ne sexta kalang to domingo tem que dili tambah quase membro tu ya serviço então sama kami atu libur malu quando ya lorong bye-bye. Tanya lorong bye-bye ne ami inisiativa, ami halo jogo ami jade o grupo yo enya sa.
masa bolu grupo KDPL, masa DPC, masa Yamaha, grupo serseluk na bema kakar halo jogo am jadi ohan. Motor serne kuaje ke membru lot ni motor dun. Tamba antes neka kita tene kata grupo ni hari kami mayo aminia pesang nebe anesang mayo emane be gosta adventureiro emane be gosta explora patin turismo ini memang muito então sira quadra ni sira teno tona kata ite yedun ite tenki yedun motor trail paro di bele ite bel cobre be municipio ne obe motor kona ba apoio ne emere la apoio motor nami tam quadra ke membro idida ke ni motor asig Ami Usi Lorico Adventure, Lalau Desporto,